Ni magana ma Aikari na atwarithia ngari mwena wa Naivasha magitabania mururungano kumana na guthuka kwa barabara ya Moi South Lake iria moigite matuikire murigo. Mururungano uyu githararia mihango ya kui na njira nene kuri arurungani aya makirie mihaki barabara-ini na gucina tairi cia ngari hamwe na kwara mahiga barabara-ini ino iria maroige hana mugunda na ateti makoretwo makimihuthira hindi ya kambeini. Mageria ma mubunga wa gicigo giki Jane Kiharama kuhoreria arurungani aya maringa higoro rimwe na handu ha makire arie ta uria ukoretwo ari mutugo wa ateti umuthi aumanirie na gukira athikiriria mateta mao akiendaga na atekwenda. Marakara ma huthiria barabara ino ti kindu kingi no ni gutiganirio thondeki-ini wa barabara ino ya Moi South Lake na ria maroiga ni itonyero ria makambuni maingi na mena utonga munene makiuga ateti nao makoretwo makimainia gicandi metereire githurano gikinye. Mpaka siku hii ya leo tutaona hii barabara. Tumeongea na mheshimiwa Jane Kihara. Tumemwambia mambo ya barabara. Ametuambia pesa zimetolewa na minister wa financial. Ametuambia pesa ziko kwa treasurer. Kila siku spring magari ni kuweka ma spring na spares. Tumechoka, tumejaribu kucomplain kwa MP wetu Jane Kihara. Tumecomplain kwa Facebook, kwa WhatsApp, tunamkuta yeye personally hafanyi kitu. Sasa tumechoka, tumeona sasa lazima tufanye. Hii ndio inaonekana ndio lugha wanaelewa. Sasa tumeamua leo tufanye peaceful demonstration ndio at least kama hakuwa anasikia asikie leo. Sisi tunasema contractor kama akona taswishi hataki kutengeneza barabara abadilishiwe, ipatiwe contractor mwingine kama vile rais alisema. Mtu mmoja akataka kufanya kazi, kuna wengi wanataka kufanya kazi. So ningeomba kama contractor amelala kazini, amepatiwa kazi amelala, ipatiwe contractor mwingine ndio tuache kuumia. Na ihinda ria kahindi merukari ya Kenya havitha afrithi matiuma na wiki ungi tiga kuhuthira ndogo ya kuruta maithori kumaharagania kuria maigireire ndira cia nde o kaihuna kwao. Giko kia umuthi gikionania muingi ni urakaritio ni ciiraniro itarahinga na giki ari githomo kuri ateti ate Wanjiko ni ohigite na ndakuinio tabira hindi ingi. Handu-ini ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.